inshuti bavandimwe banyarwanda mu gihe nk'iki gikomeye cyo kwibuka abacu bazize uko bavutse, MT22 Music ikomeje cyane ababuze ababo mu gihe nk'iki. Twibuke kandi twiyubaka. Umubabaro w'igihe gito, Yesu ntahishurwa tuzasa nawe, azaduhanagura amarira twarize, tuzabona umunezero tutigeze kubona. Umubabaro w'igihe gito, Yesu ntahishurwayo tuzasa nawe, azaduhanagura amarira twarize, tuzabona umunezero tutigeze kubona. Twarababayeyo tubura umunezero, nitugera iwacu tuzabona umunezero. Twarababayeyo tubura umunezero, nitugera iwacu yo tuzabona umunezero. Yitoranyiriza abaswa ngo ikoze isoni abanyabwenge, na Yesu yavukiye mu bakene kwa Yosefu na Mariya, nyamara ntibamwemera kugeza ku rupfu, ariko ubu haranezerewe yicaranye na se. Yitoranyiriza abaswa ngo ikoze isoni abanyabwenge, na Yesu yavukiye mu bakene nka Yosefu na Mariya, nyamara ntibamwemera kugeza ku rupfu, ariko ubu haranezerewe yicaranye na se. Twarababaye tubura umunezero, nitugera iwacu mwami we tuzabona umunezero. Twarababaye mana we tubura umunezero, nitugera iwacu yo tuzabona umunezero. Bariya ni bande bambaye ibyera, n'abavuye mu mubabaro n'ibigeragezo, kuko hahamagawe benshi hatoranywa bake. Bariya n'abatoranijwe bagiye kugororerwa. Bariya ni bande bambaye ibyera, n'abavuye mu mubabaro n'ibigeragezo, kuko wahamagawe benshi
hatoranywa bake Mariya n'abatoranijwe bagiye kugororerwa twarababaye tubura umunezero nitugera iwacu tuzabona umunezero twarababaye mana we tubura umunezero nitugera iwacu tuzabona umunezero twarababaye mana we tubura umunezero nitugera iwacu tuzabona umunezero twarababaye tubura umunezero nitugera iwacu